Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo yang dang kambergui. Berga. Tapi Arif Peter Pan. Bah malamnya ada kenapa lagu Sabah yang berjudul Dunia Ke Akhir. Orang maletan le, orang maletan le, letak dom orang tak malele. Orang maletan le, orang maletan le, letak dom orang tak malele. Dalam lagu Bacudlon kisah dunia ke akhir Atuh hamuda Letakalan tanah malene Dalam lagu Bacudlon kisah dunia ke akhir Tuhan muda Letakalan tanah malene Orang maletan le Orang maletan le Letak dum orang tak malele Anak muda Lempah gura tak usabe Apa dah pemegala Pemain cewek galah hati Duit dengan Honda Gampung kuda mano tale Tak kalan Lam dung kiat thong kamu kude Tak kalan Lam dung kiat thong kamu kude Orang maletan le le tahu Dum orang dan malele Agama Tuhan Mandang hawa ilmu SD Boleh kakro Tak utuh kamu gambe Mbak belum datang Kamu jabamu kudere Hai abuan Tanyoka Tuhan kamu bayar bangke Hai abuan Tanyoka Tuhan kata mati Orang maletan le Orang maletan le Ledak Dom orang tak malele Amenan Islam Anak darah tak malele Aurat kadi bungko Kali hama pres lagi lemang tangse La perhebadan Tutup sikan lemah sabe Lempah hat sayang Darah Islam kamu hikafe Lempah hat sayang Darah Islam kalage lonte Nakri kami Halaka Nada bayon Orang maletan le Orang maletan le Ledak Dum orang dan malele Anak darah Wate sepuluh jamuan sabe Dua ini kod agam
lagi si ben kau hati. Oh hati dia pilih tempat tu bineng le lagi bakamu umpama si di tangse lagi bakamu umpama si di tangse orang maletan le orang maletan le le tau dong orang tat malele la dom inang rati pura wajar bape di buka FB foto di selfie pu sabe amu gaya ingat muka senang hati lidah kata set HP lele bunga konle lidah kata set HP lele bunga bukan le orang maletan le orang maletan le le tau dong orang tat malele la dom darah jati kula awai tabe menyoba buat kata ke perut pega tabe nyan ke jantang di doya nyoka arab akhir buat di pulikot di puturut gaya kafe buat di pulikot di puturut gaya kafe orang maletan le orang maletan le lo tahu dong orang tat malele menghajut ka menyepala sakit hati memang jino masa kadehnya takalan sape kadang nak tepeng kamu juga dalam hati lelah kemu menyehana senang hati lelah kemu menyehana senang hati hanya eno kementeng wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.